Političke institucije su ko firme proklete, označe teritorij praveći vjerske objekte. A prvi saf je rezervisan za mafiju, za njih ćemo sad zajedno proučiti El Fatihu. Jer da nije bilo para od mafije, ne bi bilo ove crkve, a bogam ni džamije. Na izlazu vas čekaju blagdanski darovi i upute za koju stranku da se daju glasovi. Za koga ćemo glasat, to dobro zna se. Za iste koji dosad, to jeste zase. Ako su svi političari lopovi tupi, onda su isto tako svi glasači glupi. Kako drugačije objasniti situaciju, da jedni te isti lopovi dalje truju naciju. Jer za bolesnu i pasivnu generaciju je sasvim normalno da ide u izolaciju. Aj to malverzacije i to kažem, aj to besparica svi bilo, aj to što mi ode po života, zašto? Zbog ovoga, aj to, zato je dosta. Aj to je masovna hipnoza, aj to je duševna narkoza, care. Aj to, tako nam je grah pao, drugačije bi pao da nisi tio i dao. Dosta. Zemlja natopljena krvi, mržnja je u zraku. Živimo u nevjerici, živimo u strahu. U vječnom mraku ko u masovnoj grobnici, tragamo za izlazom, al slijepi su hodnici. Krvava prošlost, moramo radit na tome. Dok to ne riješimo, izlaz ostaje zatvoren. Jedni na druge spremni smo pokazat prstom, al nismo spremni suočit se sa kritikom istom. Mi smo žrtveni pošto ne diraju to, zbog toga imamo pravo biti iznad drugog. Slijepi i gluhi smo na tuđu bol i patnju, u stvari bi trebali jednim drugim poklonit pažnju. Svako gleda sebe i glumi svoju ulogu sitnu, a mogli smo skupa činiti masu bitnu. Al oni samo šute i klimaju ritmu, sistem ih pregazi, cijeli život su pritnu. Aj to malverzacije i to kažem, aj to besparica svi bilo, aj to što mi ode po života, zašto? Zbog ovoga, aj to, zato je dosta. Aj to je masovna hipnoza, aj to je duševna narkoza, care. Aj to, tako nam je grah pao, drugačije bi pao da nisi tio i dao. Dosta. Danas će reći da su zločine činili svi i misle da će tako tu priču završiti. Al nakon svih godina mi jedno znamo, bojim se da to nije baš tako jednostavno. Misle gotov je problem, ja otišao u Hag. Zašto on u narodu dalje heroj i drag? Da ti kažem iskreno, ko brat bratu, ovdje će se još dugo pričat o ratu. Da ti kažem iskreno, ko brat bratu, mi ćemo još dugo pričat o ratu. Aj to malverzacije i to kažem, aj to besparica svi bilo, aj to što mi ode po života, zašto? Zbog ovoga, aj to, zato je dosta. Aj to je masovna hipnoza, aj to je duševna narkoza, care. Aj to, tako nam je grah pao, drugačije bi pao da nisi tio i dao. Dosta.